nào rồi và các cái đồ bồi mình với là miêu dùn nó lê từ bèn hả là na bồi mình nhiều na cái ra thì để bảo bồi mình nhiều mana thì mình so dỗ được tan siro bak perasa hai kudu le siro pujit mah na tru duda bangai kena saboh ataupun duda keren miêu na sang langsung ku tim ke lam jum maju be le lam jum lam detik aju kan tru saboh jamun pada na lako saban lagi hana cik siro tu geti nan gian buat ro ke deh akebut inang lain gerayung tanya tinggal alah kiban pegat man mungkin kalau lagi yang aku tulis Dina udip kakak kumu janda je siroro pulih si adang-dang na duda lain. Uro minggu. Jak wisata. Udah haba du Padembok. Lepat mangan ni madonya. Luh darat satat gupup co. Mubek temakut hai abang na pukrut muka. Abang kakaya kana motokro. Toko sip jai hai abang di Kanada. Mio na hawa kena na haro. Na bala hai. Tu pakaian ragam luar. Kunang jingga je pakai rok. Cukup sombong hantam yang ka. Oh tak apa cukup berat tho. Jadi hor rencana orang abang enteng tahu. Hantam barakan kena petu ngelu hitam. Teh hamban lagi benda my baby. Hor rencana le orang abang. Nu bau lun tuan hai sekali. Rupaji hayu cit. Pantun ka jandanya. Jadi hor rencana le yang ka jadinya bari. Kita mau ngile hai. Udah nak apa gitu. Oh jut. Dua le pak. Baik no. Mainan jadi. Nak du. Dua le. Juga kak janda. Ben khơi ka janda ha namang male tu. Jadi kak janda. Kak janda. Jadi lu dengar orang ni janda. Betul ya teman? Masa pegah halung janda. Pak ni dengar mairon ha. Hai dum kalau dengar-dengar bak tangga-tangga. Cuma ni petih hero ni pegah hegak halung janda. Hai anak lung patih. Makaji lun tanya bak kajat kak janda. Kak janda kak janda. Mbak Ro ni kak sana ni Ro ni. Nan lung. Ni hei kak Rabiah mente. Rabiah. Wah hino rami hei kami ah. Oh kami Jadi Mbak Maun hoka kak? Bang Maun. Ha? Bang Maun kan dek. Pane rohika. Bangga kedebek ke dia jalan raya bang janda kembang ka agak rayung janda kembangnya. Dayo hino ketinggai siroro tu. Oh kapal lo. Ini nu tebing nak oh ka adik. Habis mimi Kamelia gop gangku. Ni peti. Tengok ke adik kan. Lagi setengah mati ke. Hek dah gede pada pugo. Thang munyo manyet kan. Kali hibu dia. Ka mio ke hana. Kadang ikan mati kak hai. Pane ka mati. Beero kecil sebahana janda. Majino hoka ada kan? Kali pegah lagu. Kan kaki deh dengan janda kembang lain. Jadi kak Rona kak resmi jadi janda. Hai sianyo. Janda kita kun. Uman padat oh janda yo. Tak cantik mentengok. Bah kerong tapi tu ada no. Oh ya. Cik Rok dah dia kat trip dah. Padat. Oh ya kak. Jadi mana kak? Wirona nak minat untuk merumah tangga lah, mesti bekle duduk janda mesti. Hamiona yang pah pu hana minat tu. Nah yang pah kak. Teman. Pat teman. Nak kuban tu. Bupah betul-betul pah. Hanya kupah nyok. Dikeun-keun berarti nya bahasa gaul duren. Tu pun duren. Duda gren. Saya dah. Oh putanya. Hai ko ji kak kan. Từ barang kan muas kak. Menteng tiak dia. Barang pulih ro gede be angkangkan. Ba tu. Hai kak ben negatif orang ni pikiran ni. Jadi giban man ni menye ni enggak ko ba kena tu. Hai je mi apa. Tapi betul-betul pah. Nyo ba tu ke. Sebab kan. Kan dia 3 2 go. Ya pun MN tu sebab tanya janda tu nah. Ba tu. Kaji pegah kan mi kaji betul-betul pah. Mek sama lagi awak nyo. Hai nyopah kak hai nyok. Cik lu ku trip ka dua kayaknya. Engkau deman dek nak betul. Nah. Cik dah. Ya kau tu. Oh nyoring dek. Wah, tapi nak goyong. Hai kananu iman pi anu kai bak mak ayah nale bak ji. Kan beb babak mak ente kadang mak ai mentau. Kak.
Panena kayan katrip kaduda. Nah mutitun nah kaduda. Berarti nyan bentuk dah terus kena lah nurung. Tu yang tu taban tu. Kaje punya menan. Boleh. Jadi pajan je lomba mangka. Home ke. Jangan galak akah haju nyor sanyo bakah haju. Oh ka beres berarti tu. Kuon tu bukan le bagaknya tu. Ka betul. Ka beres berarti. Mun yang menang ka berarti lung jak kenan le. Je jak haju. Ka beres oh? Je. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Macam tu dia anak punya. Nah, dah baduda ke katanya. Tapi bijak dia le, tak boleh punya apa. Kahwin juga dia daripada tiroro tu hai boleh meng hai tadi. Dia nama uragam je tu ada bau uragam ti ah. Tapi payah dah pilih yang napeng macut. Ngana mulip dah hai dah beliau. Deh kau te tiro tu na sob lolip. Dek kau te kanangan tu guna sob lolip lah. It was at this moment that he knew. Oi pai ka cik ro aku. Cik. Cik. Udang le. Sao hồi rồi Bukai teri. Erik, kutana. Ngeja kena le, na pun pegah baron kabar gembira. Kah tang te ka hơi cik tang na. Kayu ja na kayu peng te bong em. Kibana? Hainyo na kabar gembira kah gembira, kabar gembira. Kan krut hamkar ni. Jaga tengok nah. Aku menang kalau nyahana promo ni kalau dia mana ni? Buka kalau pegah ni minta angkanya. Angkanya pernah pegah. Betul? Tak pegah? Nyo kan? Nyo na janda di labok. Nyekun berarti nyekun bahasa gaul janda kembang. Nyambang. Ai urang lumayan kan cantik. Ngana ni loh. Gimana bayar ni? Minyak aku bah. Kau ni benar tak akhlak gila nak. Akhlak yang terima tanya apa adanya. Ini lagi contoh habis awal. Ini nak cara. Ukuran kan. Golem darah muka nah. Kawai trombak kait itromon tu. Hanya lah anak lagi kak jamun, anak lagi habis jamun. Ya. Nyo bereh huru. Batah je, patah ringai. Oh man, tinggal. Wah bereh. Jino ju nawaten yang ni jak. Boleh mah mantap. Tinggal batah, kepo bere. Tinggal di puat putana kampungan. Ikah ke perah haban jelah nah makaji he tina dapat haban banyak ciri lele ka. Ni hingah kan ada kena mita kan. Kapu pasti bupa. Hai buno lo tambilan pagi ka cik buno. Hai dengar le aku buka hai buno tambilan ku jak ku jogging buno kan. Amban. Jadi patau kalau kaknya tengah nge putanan ni. Putanan ni agak ada-adanya putanan. Oh boleh meng. Nyo tengah putih ada belimeng. Kunya dengan ada belimeng buno ku tarik pantun apa pak tarik pantun ka. Hayu ka ya rupa ji pantun. Bang tarik pantun bang balah pantun berarti koknya janda. Kemenan hai bang hai cik hai panem nak tanyang ni lu. Hai aku dengar apa janda kan. Ambam dah janda. Kiban cak. Ke menye. Ni ku dia aku belum mah. Ranu cen nan duri ti Syamaun ni maun anu nek do nyamun. Maun nek dun. Yang wak ujung kampung di. Ujung kampung. Oh, si Nyan di maun ya. Nyan dah tambah gulangan long yang perumoh di Rabiah ha. Yang kenyan. Ang kenyan kat Rabiah jino ka Hanali ngan Bang Maun. Oh ka janda je. Man. Kan mau buleun ka janda tu. Nya thai lebih kurang ni mau buleun ka janda. Buleun. Nya kan je ri parti yang. Ni depan mo. Angke lemah kajak kakak. Banyak dah. Lu lemah macam yang ku aju. Oh kau ju. Lu bubu main nak. Bubu main nai lu kapoh jamok ro ni nak. Ka betul ka hanai kapoh jamok ente ate poh long bu wa kampung. Oh panai ya poh dan nyo ka nyan le puan menteng ane mit. Je angke pokoknya kan. Tapi ro main ajak malam takun tu ajak malam ro ni. Han kan pokoknya nyo kan kak putunya jalan je le. Oh ka bere parti jalan ji kan. Han ajak kena ke mak. Bang prehle kalon. Nyo jalan.
Nah, jalan. Anak payah tengah peta gede. Man, gimana sih man? Kami cara jalan menteng. Kemana sini aja? Kami no tengah kami. Ham karat tat. Kam karat. Tak uraju ile nak. Cok pasti ya. Jut, berarti yang menan. Kayak sini aja. Lu kap lemah menteng, lu nak kemana dulu lem karat. Oh cik mah. Oh, ya. Oh jalan gede, gede. Kedih jalan. Oh gede. Banyak. Jadi ke rumah tempat meja aju nabi tua nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tua nabi. Be, anak mengatakan dah. Masa lung kalau orang minta semangat. Nang Assalamualaikum. Am duri menan aju kan ni nah. Muka je mah nak tu berarti tu bi luar nak duduk lung kau aju. Ya je. Buka ada. Ya bayang ni benda jalan gede. Mana kena duduk le. Oh nak. Duduk le apa ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kiana ni le. Oh, teruk kelam. Kiban teman. Jadi ganyan kan ipat ipat hai. Ipat. Oh nyan. Teman ibah. Aku lagi ada pegang muno kak. Nejak le pegang abah yang abah. Dah terpegah lama malih aku sang. Ai dia pegang pu yang je jinan. Nak, tak kak. Malih tu. Alah, riak tu. Jadi cik rana tu mata le. Tak katuk tu mata. Betul dia tak katuk Dunan. mata. Tu brek kat kira ni. Ya. Ya. Yang bancik. Empat kak yo ah. Oh jadi lung kan, ada kaidin le, kak ada kaidin le. Oh kau jalan kah? Lung kerak kuih, tak lebut eh. Nampum karat tapi kah? Man, ayo udah le. Ale, aju. Balik kau le. Kau Oh, kau, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Alah, ben hai kak kedehan. Malih tu. man tahu je dah hơi. Hai nan lu menteng. Tahu nan le kak Rabiah. Hai Hmm. Rabiah. Dia tanya sang tak boleh kuda, wah pun nak dengar dia. Dengan ku elero ni kan orang je yang kena pelung kat lapangan kan? Oh, nah berarti nah tanya tep pelungan ba lapangan ah. Tinggal je dia kan. Mungkin hai bata he dah wai nah ada pur punya bata wai. Kedudukan dengan panen. Pi dia kena je yang you kok jam lebu bawa watenya hang ketim ah. Nam tim. Cái đâu phải nên cái tìm được mà cái đâu có bữa hư tay nhà này đâu tay nhà bị bắn trà hay rồi cái phồn đấy nè Macam ya dah teman tu pergi tempat dah tu. ai có đuôi không đặt thuyền được mà một bạ đùng tay nhong được phồn nhà bé bạ đùng gọi nha nhà cái tết thì phồn bạ đùng gọi nhà này cái thứ Nang kenya ni ron bang hai. Anak mi thanyo thona ni ro heri ngah. Ku ji ya perlu mah judo ba lu. Lu fikir sor paji ron. cứ nhà thay nhoi luôn pi từ ngờ luôn từ biệt bạ bình chỗ được mò đi hơi từ bụi gì nha ina peluma hay pega janda punya kan ro ke janda Tu mai ron betul dah. Gimana nih pegalemnya tata-tatanya ya emang ka hana tuh di pegang karena tip nah betul ya janda Betul. oh bang dari mana telah li pegang bak cik ku pergi pengen le puno nah ku do yu me ni kuno ku dai ka ro trip ke janda ro ke Angku membanyo mentang baru pada bulan. Oba nah. Yang ke hai Rabiah hai hana sang ka mang ro ke kajanda nah. Hai iban lem nya wai da bega haju te lung le kon jai thau lung le mai ro te nya ka tengah kali bang maun. Aku hilung bang lu pegat nah pasrah bang maun na ju te nya. Yang kali lalu kaku berlalu dan mentang tanya salah pilih kan. Aku buat pergi pilih ada wayang berbihina ni kedihnya. Tanggap juga dia sebab anak jodoh. Ya ada fikir aku untuk kiban. Aku hilung pinyon satu pot ah. Dona lagi din chi Rabiah. Ju. Tu mana ro? Nak ke we aro. Nah. Padum na boy.
tulis ya. Dah habis bang ada tulis. Oh, Cik Siwan. Tahu. Yang 4 bang. Betul. 12 boh. Han buka je le mana be ha? Je. Nu le kedin le tu kan di malam tak berkomunikasi. Je. Mana kedin yo? Je. Salam. Salam. Dah tamu duduk jantung. Fikir pengut mayat ai pegah. Paji betul-betul terus. Nyan pi kan. Hana terus mesti uropi. Lam tiju bagah-bagah haju jak keno. Memang tak bagah buat dengan mayat ai. Alah. Jadi hana jadi pokok jin tak apa dua dah fikir. Duduk uronya kakak itu enoleh berarti bersambung ju. Jadi guys, biar tuan subscribe bah. Beleh. Mama, nak le. Bang. Engkau ada bunuh. Gimana? Jadi terpegah le biar tuan subscribe awaknya. Oh ya betul. Betul ya. Tengok subscribe YouTube Mame official. Ya. Jadi bagi rakan-rakan yang golong, memang yang golong menekan dan yo silakan download lagu ni tulis YouTube Mame official. Dan kedua Subscribe. okey nyo bacut rakan mertua yang kadang memang videonya. Ya, jadi kamu saudara-saudari ya. Jadi ben fikir ente kau nyan janda lungkuan duda. Ya, bang luhi duda nah. Ya. Ana ben anggap duda aji nah. Jadi kau nyan anak dara Mentang lam sikula. Lumpi manteng dalam pekerja bak tu